It-tlieta filgħaxija tlaqqgħu il-grupp parlamentari u l-eżekuttiv tal-Labor biex ġew deċiżi d-distretti li se jċedu dawk id-deputati laburisti eletti minn żewġ distretti elettorali. Il-laqgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bdiet tal-ħabta tas-6:30. Il-kandidati laburisti eletti fuq żewġ distretti kienu Robert Abela, Ian Borch, Michael Falzon, Clifton Grima, Silvio Xkembri, Clyde Caruana, Owen Bonnici, Miriam Dalli u Chris Fern. Kif svela Net News kien vot sigriet li ddeċida d-distretti li ċedew dawn il-kandidati bil-lider li ġie elett mit-tieni u l-5 distrett iċedi il-5 distrett. Minna tiegħu Chris Fern ċeda r-raba' distrett, fil-waqt li Clyde Caruana ċeda t-tieni distrett u Owen Bonnici ċeda t-tielet distrett. Ian Borch ċeda s-sitt distrett, Silvio Xkembri ċeda s-7 distrett, Clifton Grima u Michael Falzon ċedew id-9 distrett, fil-waqt li Miriam Dalli ċediet il-11 distrett. Minħabba li din il-manuvra waslet biex fuq id-9 distrett ikunu vakati żewġ siġġijiet u l-kandidati kollha tad-distrett spiċċaw b'xi mod jew ieħor eletti kellu jiskatta il-proċess ta' co-option. Għaldaqstant Abela nomina direttament lil Randolph De Battista biex isib postu fil-Parlament bil-proposta tkun approvata mill-Eżekuttiv u mill-Grupp Parlamentari.